Yo men, sa yon kon trist kon sa men. Imagine nou men, kote madem mwen mouri, goun moti tan mouri men. 14 pali yon baka yon se fon bal chokola men. Mwen chate, 14 ay, mwen son not bagay sosyal, mwen bi bati la. Problem men, problem. Baka yon nou fon men. Sa yon di wap baye moun apay chokola di tou? Non. Bon, imagine nou baz. Sa mwen madem mwen. Mwen yon mok separe nou. Mwen te met ap levan bate a kounye la pou mbal chokola, mbal baz. Wap baye vi? Sa mwen mwen fon Kom si sa yon santi nan abitude ou mbal chokola, sa 14. Oui, zombi ak mette leve sotan bate, vin mbal chokola. Ou si yon zombi yon? Oui, mwen men baz. Ok. Non bakwen? Non, te la yon sa mwen chek zombi. Ou bakwen? Wawe, e ba yon baka yon zan mou, wap trip si moun, ou gen moun wap bal chokola kon yon wap trip si moun. Non, gani pou wap, moun zim ti. Kote mbo la. Gani, weta mane moun, weta mane moun. Chokola.